Naimbag nga orasyo amin papagay. Mr. Di Long. pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Kani pagayam ay Linda, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apa idrama da iti pakasarita ak iti biyag. Nakiasawa kini Arman, uray no agkadkad dagiti naganak ko. Gapo ta iso ti first love ko. Kalpasan ti mano atawan, naaddaan kami iti talong anak. Ijay ko ana amiris, no apay asaan akayat dagiti naganak ko ni Arman para kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Erlinda, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. O anya, nalakong ka di amin nagiti isur-sur-sur mo adaing. Saan nga ron? Man mati gumatang ita. Ipaibos mo ka di pa'y dagita lakong. Wan ko maa. Takurang pa dito yung naglakwak na igatang ko iti bagas kan si daan mi. Ay na, agawid kan. Ingka anawaan nila kay mo ang makiin-inom manen. Anya? Adan sa foreigner nga intulod na iti isla. Iso nga ado ti kwarta nga igam na. Igat-gatang nan iti arak. Agawid akman nga ron. Tadyak pa'y nangal daw. Mabisin ako. Sige, agawid kan. Sakbay ang maibos amin na kwarta na. Iman aldawan nga gininom kayo riti arubayan, di balay? Kaya't mingarod. Arman, agsarita ta di taonak. Pare, mailiw sa kan ni misis mo ah. Una. Abay, mailiw ka kanya. Bakit? Ayan di kwartam. Amok nga da kwartam. Kat, napanakamot nagisuro-suro iti lakom ah. Ayan tinaglakwam. Awan naglakwak. Tawan gimatang. Yawat mo di kwartam. Tama pa gumatang iti kanin tayo. Awan apulos bagas. Unay kamatan. Biro kam kanyak ti kwartak. Awanin ah. Anyang awanan? Inggatang mo amin iti arakan pulutan nyo? Itay kami pa'y bigat nga gininom ka dagiti kagayam ko. Ay, unay na kina-irresponsablem, Arman. Amom nga awan ka nan tayo. Una ang pailang nga ilibre dagiti gagayam mo. Anya ti ka na dagiti ubing no sumangpad naman ni padiskwilaan. Mapanak manen umutang iti kanan ni. Mare Erlinda, ada ka di pa ilakom adaing. Adupay, apay. Naibusan dagiti lakom. Ado pa'y tagatang iti igid ti baybay pinanawa. Ingkalakwan idan. Naggapudan sa iti adayo a lugar. Imay dala ang nagbakasyon dito La Union. Kasta ka di? Imbag man mare, ta imbagam kanyak. Awan at talaga igatang ko iti kanan mi. Kunakon ket. Naibus ni pare Arman ti kwarta na iti arak kan pulutan. Inong tak nga rod. O sige mare, inakalaan dagiti lakok adaing. Nanang, nakaturog manan ni tatang iji atidog at tugaw iji harwar. Nabartak ka di manan? Wan babi, anak. Isu asikan ti mapan sumakdo. Mabisin kamin kadagiti kakabsat ko. Wan, agluto akon. Adda naglakwak iti daing. Inggatang ko iti kanan tayo ita. Kastamotan iti balon nyo inton bigat. Nasayat mat nanang, nuaddan balon mi. Mabisbisinan kami di eskwilaan. Nureses, awan igatang mi iti merienda mi. Ala, ingkan sumakdo ta agluto akon. Uwan nanang. Apay nga awanan ti sidain. Sa anak pa'y anabsog. Indolin ko dagiti daddoma. Si daan dagiti ubing inton bigat. Irwar mo ta mabisinak pa'y. Apay nga idulin mo. Imbag kumamat namangtad ka iti kwarta. Bukbuko damat no ada kwartam. Rumbarak man langan. Buisit kit di kastoy abiyag. Mayat ti aglako itata Sabado, mare. Ado manon ti umay agpipiknik dito igid ti baybay. Wan nga rod. Isu nga inadok ti inalak alako. Sige, agsina ta. Di ta kaabanda, ta di tuyak mat. Wan mare. Nilakay mo dahi jaya. Adda manon itulod na iti isla. Addan tumanen kwarta na. Ngam igatang nan tumanen iti arak. Ay na, di mo itulok nga aramidan na dahi ta kanayon.
Naskan nga aramidan namat dagiti responsibilidad na kas ama ken asawa. Bobby, Apay nanang, saan mo na sumangpot ni tatang yo? Alas 8 iti rabi eh. Ayan di plus light, takadoan na kamapan mangbiro ken kuana. agar arami dak iti assignment ko. Madamdaman to daytan. Awan kadwak amang sapol ken ni tatang yo. Napnapanan na nga tamanan. Ay, tsaka mo. Amangan no napanmanan nakiinom ka dagiti gagayem na ah. Mare, siga ba ito? Birbirukan mi nila kay ko. Saan pa yan nag-awid? Ada ka di dito eh? Ako nagiinom kami itay dito balay. Kuna naman nga gawid. Kunak ano, nakaawid ay. Nagturturungan nan ngay. Nagawid mo't itay, mare. Aman ano ka po iti bartak na. Tila naging idaanan. Si putam analaing kaglawlaw, Bobby. Ang mga no adalaang dito'y kadaratan ni tatang mo. Una nang. Flashlight am di kas lagkot ko iti ayang ti ponting nyog. Ninsa amat tatang dayjay. Isungak pa iso. Mapantay iti ayan na. Isungat pa iso. Arman! Uy, Arman! Agring ka! Dalugan ka namin. Arman! Siyak da ito. Ni Erlinda. Kadwak ni Bobby. Umay kan, hiyawid da kan. Dalugan kayo, Ketyo. Lisi ka, Bobby! Ang mga numadanog na ka. Nanang, apay ngay, danugan na tamatan. Uy, kasano tama yawid ni tatang mo? Dangran na tama. Wisit kayo? Binaybayan daklatan ni Jay kadaratan? Ne, apay nga agungat kakasta. Inulusan da kamat Ken kasano amayawid da ka? Kadangran na kami mat. Bagbagiyo lang ti pampanunutan nyo. Apay nga ibagam ti kasta. Amumot nga isaksakit da ka kadagiti anak ta. Adulamin ngay bagbagam. Manipo dita. Amin amabiro ka. Kukwak lang. Managing pubukod ka talaga. Sige, kanya-kanyan no day tati kayat mo. Tatang, ikan na kami kumaiti balon mi kadagiti kakabsat ko. Anya balo na sasawam. Igatang mi iti merienda mi ah. Apay asak ti pagdawatan. Dumawat kayo kininanang yo. Bobby, umay ka dito. Una nang. Sakit din ti pagdawatan nyo iti kwartayo. Anya nga itar aramidon day tanalaing unay nga inayo. Bobby, awan pa'y balon nyo ita. Mapanak pa'y lagi sursur. Ada nakita ka kwarta ni tatang, nanang. Nakabulsa iti short pant na. Saan na kayo akayat nga ikan? Ano sa nyo pa'y laang dati saggaysa kayo apandisal ka dagiti adding mo? Una nang. No makalako ak iti ado. Adun to mati balon nyo nga itad ko kada kayo. Agsasarunumot dagiti tultulod nila kay mo iti isla. Kanayon ko ang makita. Oray man ado. Kwarta na laang mo't. Talaga asaan na nga ititadgan ka? Ay na, mapandala iinom. Erlinda, ni Babin samat day jay. Anyo ti aramidan na dito ay katadamag klase na. Agpalpalamamot ka dagiti agpipiknik dito igid ti baybay. Ay, anyamot tan. Ingka anawaan. Apay nga agpalamamot tan di anak mo. O sige. Bobby! Anya ti aramidan dito ay. Nanang, Agpalpal na maka. nanang. Rumpag ko mga ada ka iji eskwilaan. Apay nga ada ka dito ay. Awan ngamin kwarta, nanang. Mabisbisi na kon. Kaya't ko ti gumatang iti tinapay kan Diyos. Wisit kayo amin. Baglangan ah. Tanaiyawid da ni tatang dito'y balay, nanang. Huwag nga rod, anak. Pinagtitinulungan da nga inyawid. Mabisin kamin kadagiti kakabsat ko.
Awan mo't nga rod naglakwak iti daing. No kayat mo, nanang. Mapanak manan agpalama. Ado ti turista iji igit ti baybay amang tad iti kwarta. Saan mo nga aramidan dayta? Rumbang agiskwela ka. Saan kang agpalama? Ngamawan mo't ngaminin kwarta tayo, nanang. Saan mo't amang tad ni tatang? Ayabam dagiti adding mo. Agsupat kayo. Tada papanan tayo. Sa dino ti papanan tayo, nanang. Mama, Erlinda? anak ko. Iso ni Lola yo. Lola? Iso ka di dagiti akpokok. Ay na, nagdadakkeldahan. Lakay! Lakay! Umay ka! Ada da Erlinda kan dagiti apokot ah. Umay ka! Darasam! Nanang, nagdakkel ti balay dalolo kan Lola. Iso dayto iti balay mi. Simuro tak idi ka ni tatang mo. Kat imadayo kami. Baknang kayo, ide. Principal idi ni Lolam. Kat soldado mat ni Lolom. Retired da itan. Iso nga ano di kwartada. Nanang, kayat kun ti agyan ditoy. Jak kayatan ti agsubling agyan iti kalapaw tayo iji igid ti baybay. Mabalin tayo kading agyan ditoy. Nagadumatan ti agsangpot amakan, mama. Ada ka di celebraran nyo kan ni papa? Ado pa'y tagsangpet. Tanagorder kabi pa'y kan ni Papa iti makan. Umay nga min dagiti kakabsat mo. Mabain agsang agpakita kad ako ada. Apay kumababain ka. Professional da amin. Maya ti biyag da. Idinto ta siya. Nagkasang tinagbanagan ti biyag ko. Iti din na ni Arman nga asawak. Permi tirigat mi nga giina. Dandan hindi ikamanghan. Nasayaan mo, tanalagip mo tinagawid. Pinanawan mi ti asawak, mama. Nasayaan no kasta. Baybayan na kami nga giina. Maano usak ti bisin ko. Ngam pampanunutag dagiti anak ko. Adda kayon diti balay. Saan yun a problemaan ti makanyo? No kayat mo, dito'y kayon nga agnaad. Mama, Asino kumapay ti pangipatawidan mi iti day ti abalay. No saan asikaburidak mi? Sika saan anakaadal. Kukwam day to'y Erlinda. Kukwayo kadagiti anak mo. agawi da. Tamapan ko sa rongkaran ni tatang yo. Ibati na kami dito'y balay dalolo kan Lola. Agsubliak matlaang. Saan ka di ako nam? Akayat mo tiagyan dito'y? Una, no kadwada ka. Mapan ko lang sa rongkaran ni tatang yo. Agsubliak matlaang adagos. Ano ba yan nagsubli ka pa ilang dito, ha? Agasaw ta. Saan ka mabalin abaybayan? Kabalak ti agbyag nga urayawan kayo. Nawatam? May pekit di ano ag may saak. Tamaramid ko ti kayat ko. Arman, Iso pumanaw kan? saan ka mabalin apanawan? Pumanaw kan kunakmet. Saan kayo kasapulan? Apay, anya ti mapaspasama kada kayo dita balayo Erlinda. Agap apa kayo manan ka ni Arman? Binarsaknak, iso api manawag. Ay, apay nga min ang nagsubli ka pa'y laeng, kat nagawid kayo lang aruden nga agiin na iji lugar yo. Asawak ni Arman. Kadyak mabalin, abas talatan panawan. Ay na, uray anya ti araramidam, saanan nga agbalbaliw pa'y. Apay nga min ang nagsubli ka pa'y laeng. Arak mo't laeng, tinapatagkan kwa na. Ituloy ni nanang yu ti agiskwela, tapno mayat to ti panagbiagyo. Puno ka di, nanang. Agiskwela kamot akas kada kami kadagiti adding ko. Wan, ituloy ko, jayjak nalpas iding at adalak. Agbalinto mo't ang maestra ni nanang yu akas kanyak idi. Mamto nga rudon ati awag mintukan ka, nanang. Mama, amin kami kadi kadagiti anak ko. Kat pagadalan nyo kan ni Papa.
Katuan anya pa'y ngay. Pangusaran mi ngay ti kwarta mi ka ni papam, no saan mi agastusan para kada kayo. At dapay mo't nagiti kakamsat mo anak kasagana at umulong kan ka. Agyaman mama. Nasaya at kayo unay kanyak. Kan kadagiti anak ko. No idi pa'y kumaan nagawid kayo. Saan mo kumaan napasaran dagita anak karo at tuok? Iti na ti asawam. Dandani akon malpas iti kurso, Mr. Lonely. Saan kamin ang nagsinubyan kini Arman? Nga maging gaita, mamartak pay laeng. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Erlinda. Erlinda pagayam ko napintas daytoy pakasaritam iti biyag, ket pakapidutan iti adal dagiti dumdumngeg. Dagiti naganak ket naganak dalatta. Nga uray pa'y no kasano kadagsan ti basol dagiti anak da. Si dadaan da amang pakawan kadakwada. Saan mat basta-basta serken ti biag ti panagasawa. Tadakkel a responsibilidad dayta. Ken nasken adenggan ti balakad dagiti naganak sakbay aserken ti biag tinaasawaan. Sapay lako ma, tagbalbaliw maten nilakay mo. Bueno papagaya, maingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Erlinda, iti probinsya ti La Union. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Eunice iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Eunice. Aklunak amay sak a nager a misis. Amok nga adu a misis ti kaskanyak. Kat sapay lakuma, tapakapidutan iti adal daytoy kapadasak. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Eunice. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O, Jocelyn, inalam ka din di balon mo ngayon sa ganak. Wen mami, addan dito'y bag ko. Jelly Brom, ang mga numalipatan manan. Adda amin nandito'y bag ko, mami. Oh, nakasagana kayo kadi aminan. Lugan kayong di kotse. Wen daddy, inakayabanan dading ko. Oh, lakay, J-laptop mo, ang mga numabatim manan. Mangrugi ka man ako nakon. Na, palpalagipan ka laeng tanagado ti maliplipatam. Ad-addang adu ti malipatak, nukas taas o kaasao. Nang runa, nukas to'y apa nagrurubwat. Ay na di mo liplipatan ti agbalon iti danom. Ay na, agsakit ti ulokan ka. Imbag man mare, ta saan amaladladaw dagiti anak mo iti eskwilaan. Ay na, saan mare, taririingak ida iti masapa. Bigbigat pa ilang akit niwatak ang niwatan. Kasta aya, imbag ano saan da kakagura. Saan mat? Dagiti ngamin anak ko, no sermonak ida, ay na, tanda. Pati nilakay ko akit ungtak no agbunto-buntog nga aggunay. Iso matlagayam nga alas 6 pailaang, mangmangag kon nga agan andar jalugan niyo. Una mare, no saan da nga agriing, ha? Makangagda kanya. Ayan mo, apingawan ka pa'y. Bakit? Napan ka siguro nag-beerhousean niya. Denggenak wano saan? Agawid kan. Sa anak nga agawid. Tadyak kayat amang nagday ta panagniw-ngiwat mo. Makauma. Ano? Manang, mangan tayo kanon. Nagko na, mami. Ni daddy ngay. Saan pa'y mat asing mangpot? Tsakayat timangan, noawan ni daddy. Taapay. Sound tumanan asaw ni mami.
Agong ungat, uray mangbangan ka. Wen nga ron. Apay akas chay ni Mami. Anya nga itar aramidan nyo dita. Umay kayo mga nan. Sa anak pa'y amabisin, Mami. Oray siya. Sa anak pa'y amabisin. Tanya tikingkin na nyo, ta saan kayo pa'y amabisin, Bing? Awan mat. Basta sa anak pa'y amabisin. Anya ti rason asaan nyo akayat timangan. Jocelyn? Sa anak pa'y nga rod amabisin, Mami. Orayan milaangan ni Daddy asumangpot. Apay nga imbagam. Kat isumot namin ti imbagam. Umay kayo manganuan no saan? Saan pa'y, Mami? Tanaungat ka kano ngami? Anya? Agdal na ka man, Bing. Tila ibagbagam. Apay nga itakala ang nga agawid, Nakarain ka pa'y matlagayam. Talaga asa anak anaturog takayat kang urayon. Apay ngamin asaan ka pa'y anaturog. Kunak matken ka nga ag-overtime mak. Awan mo timbagbagam akas na. Anyang awan? Kat no in-text ko kan ka. Nag-text ka kanya. Basa am ngamin ajay text ko kan ka. Likliklikan na ka di. Anya? Nagkunakan ka? Nabanugak. Di na kon sermonan. Takayat kunti maturog. Amo asaan ka pa'y anak katurog? Apay aya. Maturog ako man. Nagsao ka pa'y laan. Saan anang rabi ida giti ubing? Kunadang urayan da ka. Ngam saan da kan ana uray. Nakaturog nan. Apay, naungatak ka di unay? Damagam pa'y laan. Kagurayo di aramidak apanang palpalagip ko kada kayo iti inaldaw? Saan ka di akas na di ina? Kanayon na apalagipan dagiti anak na. Wen. Ngam sobra ti aramidam. Nasakit iti lapayag. Makauma. Apay nga, Mare. Awan pa dilugan nila kay mo katrabiin. Ha? Kuha nga miyan. Madmadlaw ko laang. Tunggal nga mintuman awak di tabalayo. Awan pa'y tilugan nila kay mo. Kanayo na kasta. Agob overtime ngamin nila kay ko. Kasta aya? Kanayon nga overtime? One mare. Sa bagay. Maawatak. Ado ti paggastusan ni tapanawan. Ay, wan nga ron. Inayon mo pa'y ang imi na amin na nagagatangan. Ay nakakasapulan na talaga ti pa nag-overtime. Kinunampay. Anya nga tanga oras sa malmal pas ti pa nag-overtime na. Pasaray rabiin no agaw awid. Kita amangan mat no sa balin ti papapanan na no kasta malpas ti overtime na. Anya di kayat mo asawan. Dumagdagas iti beer house kas kada video kyan nga ado ti chicks na. Ay, ad-addan nga agsakit ti ulok iti daytang imbagam mare. Ay ha? Ay kat, di nakamat ko lang mati sospetsak amare. Kasanungay, nupod no ti imbagakken ka. Saan kayo amangan? Sa anak lakuman anaglutluto, no kastamot laang asaan nyo akayat ti mangan. Bing, sa dino ti papanam. Apay namin nasurutan na. Daddy, agring ka. Bing, agong ungat ni Mami. Inta manganan. Daddy, agong ungat manen ni Mami abigbigat. Taapay ngamin aya. Saan mi ngamin akayat timangan? Katnumapan kayo ag eskwela. Rumbang amangan kayo. Sa ungat ngamin asaw ni Mami. Ungat na ungat. Umay kayon, Daddy. Tapno saan nga agungat ni Mami? Ay, makaturturong kakpailaan. Bing! Jocelyn! Aldawan! Maladaw kayon! Ayan yun ay! Daddy, ungtan na kami ni Mami. Sige, umuna kayo di kusina. Sumarunoak. Sumaruno ka Daddy? Saan kami amangan no awang ka? Aldawan! Naladaw kayon! Ibagbagak ngamin amangan kayon ngum sa bali pa ilaang aramidan nyo! Bakit?
Mangandan. Apay ay ang agong ungat ka. Wan, gaputa sa andak adengdenggan. Ay na. Uray madama amang manganda. Ung tamlat taida. Sandak gaya madengdenggan. Makauma dengdenggan ti panagniw-niwat mo. Katlas tuyak nga rutaan. Anya ko mati aramidak ngay. Nalpasa ko ang mga Saan mo pa'y anaibos day takan ka nam si ka Jocelyn? inaklangan nag-eskwela. Ori siya. Nalpasa ko na Nito! Sige, itulot kayo ni Eskwelaan. Saan da pa'y anaibos ti kanunda? Napukaw ang tiganas damangan. Gaputa umanungat ka. Apay, saan anapan nagtrabaho nila kay mo itamare? Saan mare? Nag-night duty ngamin. Nadlaw kukot nga min asana nakauniporme. Napanalain tulod dagiti anak may di eskwelaan. Kasta gayam. Uwan mare. Kat, ada ka din nadlaw mo sa bali iti garaw na. Jay, kunakken ka nga mga no ada chicks na. Diyak kaya't apanunutan da ita mare. Ay na, kasta dagiti lalaki no medyo na umadan. Agin o overtime da, tapno maliklikan da nga gawid. Uwanan niya. Isong agridam ka mare. Abangan no ada kalukwan nga aramidan nila kay mo. Naitulod kong dagiti ubing iti eskwelaan da. Ituloy kong ti maturog. Rabi iman ang ti duty. Apay asino katamatan ti schedule ti trabaho. Saan asyak tinang sukat? Ti opisina mi. Agpudno ka man kanya. Adda babae man niya. Anya? Saan kan nga gulbutay? Ammo kun tiyak aramidam akalukwan. Anya akalukuan nga ibagbagam? Mas pilyam tagtrabaho itirabi. Gaputad da babae nga awidam. Unay matdaytan apa nagpampanunot mo. Naumakan kanyak. Dayta ti pudno. Makitam daytag. Saan ka na si mungbat? Gaputad pudno ti pagak. Addan babaem. Kaya't mo ka di ang maamuan ti pudno? Ha? Wan! Aminak ang nauma akon kan ka. Nauma akon. Gapo iti ugalim asumanaw. Kanayon kang agong ungat. Ngamawan babaik. Jak aramiden dayta. Ngam no saan kang agbalbaliw. Mapilitan ak amang isukat kan ka iti sa bali. Kaya't ko jay babae nga amunak arespetuan. Hello. Ni Eunice da ito eh. Mrs. ni Alex. Mare, si kamat gayam. Apay ngay mawag ka dito opisina. Adala kayat ko ang maamuan. Anya dita. Kahit mo ka dita yabak ni pare Alex? Sikati kayat ko akasarita. Anya ti kahit mo amaamuan ako nam. Adda ka di ta opisina yun ni Alex itan. Buwan mare, mandamang agtrabaho. Agsususpet sa aklaan. Ngamin, nasukatanan itirabi iti oras ti trabaho na. Jak mababalaw ni pare Alex. Gaputadakdakkel ti sweldo dagiti ag duty iti rabii. Amok dayta. Saan ka kumangag panunot iti madi? Tamamati ak ngawan ter aramiden akalukuan ni pare Alex. Sapay ko matakas na. Awan ka diti may bagbaganakan ka may papan kanya. Dailan ka na yun pa nagungungat kadakwada nga aga ama. Awan matanti sa bali amang mangag ko. Kasta ka di. Sige. Agyamanak iti pan nakisaritam kanya, pare. Oh, ading. Apay asinurot nak dito study room. Si kakit di ati aglamlamang. Isungada ka dito eh. Makita na ta dito ni mami. Agungot tumanan. Ay, rumar ka. Diyak kayat. Kung tanak ni mami no makita na. Jocelyn, Bing, anya ter aramida niya dito eh. Apay asaan kayo ang mapanagbuya iti TV? Kuwa mami. Urayan mi lang nga nasumangpet ni daddy. Apay aya. Anya ti kabutan niyo kanya. Ungit kamat namin nga ungit, mami. Ala, rumor kayo dito. Tagbuya tayo atalo iti TV. Saan ako nga agungat? Oh, nangag mo manang. Oh my God! Mangan kayon, anak ko.
Saan anaungit, mami? Uy, Bing, tila damdamagam. Sumardan ka man asao. Saan akon nga agong unget? Tanaamiris ko, nga awan tinasaya at ang maipaay ti kanayo na panagong unget ko. Oh, nangnat mo manang Jocelyn? Isasaan ta na masapal nga orayan pa ni Daddy. Sige, mangan kayon, anak ko. Nasdaaw nilakay ko ta nagbalbaliwak anaming pinsan, Mr. Lonely. Naamiris ko dagiti biddot ko, iso nga ita, makunak ang naragsakan ti pamilya. Tuy pagayam mo, Eunice. Eunice, pagayam ko, ti kasayaatan iti amin ket ti panagbalbaliw mo. Nagbalin ka anasayaat nga ina, ken asawa iti pamilyam. Ala, itultuloy mo dayta. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan Eunice, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ezra, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasaritaa ket mangipaneknek, nga awan na sayat abanagen ti panagibales. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Ezra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naulpit ka dyan. Apay kastoy kalakat ti panangisinam kanyak. Inayat ka itinapudno. Nga maapay kastoy ti isubad mo itinapudno ang panagayat ko. Pakawanan ako, maestra. No kastoy tinagbanagan ti ayan-ayata. Panunutom langan. Asaan adata tinaikari para iti tunggal mesa? Ket idawdawat ko. Masarakan tumatlaang ti lalaki at talaga aparakan ka. Naulpit ka. Jak malipatan ti sakit nga imparik nam ita kanyat. Di kan tubulos mapakawan. Awan maaramidak. Lukas tati ko nam. Maawatak ti marikrik nam. Ngam ulitak ti akid daw iti pamakawan. Gapo iti da ito yan napasamak. Ngam mamati ka man wano saan. Inayat kamet, Ezra. Gusto ko man day ta panagsangangit mo, Ezra iha. Saan mo nga ay ayon ti patim? Gapo iti kasya anapasama. Patib karam tirik nam. Ipakitam kit di akabaalam ti agbiag nga uray awan day jay atyan. Mama, saan kunto malipatan ti inaramid na kanya? Iso nga agibalisak. Saan? Di mo ko mapanunutan tagi palas, iha. Saan ang nasaya at tikasta? Laglagi pam ako kati Diyos tagi balas para kada tayo. Ang move on kan, kat mangrugi ka manan. Saan ko maaday to'y ti mangiluod kan ka, iha. Good morning, Ezra. Sika lang tinapintas ti morning na, Vina. Sika talaga, Ezra. Amin tayo, napintas ti morning tayo. Gapo iti Diyos.
Saan? Napaidam ti Diyos. Saan nak nga ipatpatag ti Diyos? Iso abalsak dagiti lalaki. Gaputa pinasakitan nak iti husto ni Jan. Saan ka kumangag sa iti kasta, friend? Saan ka nga gibalos? Ta saan nga agpapada dagiti lalaki? Iso nga agpanunot ka kumaan na sayaat. Ala, agtrabaho tapay. Agsarita tanto, may papan iti dayta, inton madamdama. Basta, balsak dagiti lalaki nga agayat kanyak. Tapno mapadasan damat ti masakitan iti kasta unay. Anya ka di tigagarang, Brian? Apay nga imay ka di balay. Ezra, amok tinagdala nam itinagan ni Ayat. Gapo kan ni Jan a best friend ko. Ngam kayat ko nga ibaga, tipod mo ang marikiriknak. Brian, Kinapudno na. Idi pa'y laang nagayatakan ka. anya? Day tatipod mo. Ngam nagpabusuyak laeng. Gaputan nakisarita kanyak ni Jan. Ngam sayang. Tapi nasakitan na kalagayam. Talaga ka di nga ay ayatan nak, Brian? Unesra. Doy kanak iti gundaway amang ipanagnak. Anapun no kan nadarisa iti panagayat ko kan ka. Saan kuntong aramidan? Tikas iti inaramid ti sigod anobyom. Amirisak pa itariknak, Brian. Nangrunak at nasakit anak iti husto. Maawatak ti marikiriknam. Kat di ka madanagan. Nakasagana ak nga aguray. Tatalito, adto'y ti juice. Uminom kayo kabayatan ti panagsarsarita tayo. Agyaman nak, iha. Anya ka diti napatag nga ibagayo. Apay nga imay kayo diti balay. Naibaga ngamin kanyak ti anak ko. Nga agayat unay ka. Wen, tata. Nagdaton kanyak ni Brian. Ngam, saan ko pa'y asinong batan? Iha, kaya't ko lang ibagakan ka. Nga awan rumbang apagdanagam. No ti anak ko ti pakayan ayatam. Isuasapay lakuma. Tadi mo ikan iti pagsakitan tinakam na. Saan ko pa nga inaklon ti idat-daton ng ayat? Ngam, bilang man. Saan kun tupulos apasakitan tinakam na? Gapo ta amok adinak to pasakitan. Akas iti inaramit ti best friend na, tata. Husto ka, iha. Sige nga, Rod. Agpakada kon. Kaya't agyaman ak iti oras mo anak isarsarita kanyak. Awan anyaman na, Sir Lito. Sorry laangan ni Brian. Gapo ta iso ti umuna apagibalsak. Gapo iti sakit tinakam ko kanidyan. Adaak manan, Ezra. Umay ko manan idarirag. Tinapod no apanagayat ko kan ka. Brian, Sapay la kuma. Tadamot namnamakin ka. agyaman na ta nakauray ka, Brian. Iso nga aklo na kuhan ti panagayat mo. Ay ayatan ka man. Kat sapay la kuma. Tadinak na pasakitan. Namnamaam dayta. Ikarik, as ikan tulaan ti babae nga ipatag ko iti agnanayon. Kasta akmat, Brian. Ikarik asiksikan tulaan ti ayatak iti napudno. Kat jakto dadaanan dayta akari. Ay, nakaragrag sa kakunay, Ezra. Jakmat mailadawan ti marikrik nak ita akin naragsak, Brian. Kablaawan ka, iha. Agayan ayat kayo gayaman kin ni Brian. Kamaudyanan na, nakalipat kamatlaangan, babaan kan ko na.
Wen, mama. Nakaragrag sa unay. Gaputa babaan ka ni Brian. Maibalas ko ti inaramid kanyak ni John. Anya, pangaasim ko maiha. Di mo aramidan ti kasta. Saan ani Brian tinagbasol kan ka? Iso nga awan nga rod ti rason tapno pasakitam. Mariknak anapudno ti panagayat na kan ka. Lipatom kuman tinapalabas. Saan, mama? Ibalas ko ti pan nakapasakit ko. Kat ni Brian ti umuna apagibalsak. Pangaasim ko maiha. Agpanunot ka na imbag. Awan maited na anasaya at ti kasta ka panunutam. Basta, mama. Aramidak ti kastoy. Kat saan dak amalapdan. No kasta, inaklon mo ti panagayat ni Brian, friend? Wen, Vina. Maragsakan nakparakan ka. Amok nga agbalin ka ang naragsak. Gapot ang mamati ak, anapod no ti panagayat ni Brian kan ka. Sa anak Apolos amaragsakan, Vina. Gapotap pasig agura kan sakit tinakam ti marikrik na. Di mo ko naan apatuloyan ti panagibalis mo. Wen, Vina. Babaan ka ni Brian. Balsak ni John. Ipariknak ka ni Brian ti saam anariknak. Pangasim ko, ma friend. Agpanunot ka. Awan basol ni Brian kan ka. Awan makalapad kanyak, Vina. Aramidak daytoy. Tapno marik na damat ti saam. Ala, saan ta napagsaritaan dayta? Ituloy takid din ti agtrabaho. Ta mga no maong tanta kan ni boss. Apay pinayaban nak dito'y balayo ita Isra. Adda ka di parikot. Nasaya ta may kaadagos, Brian. Husto ka. Adda parikot. Lading itak. Ngam masapol alipatan nakon. Saan kan akayat? Saan ka nga ay ayatan? Anya, pangasim ko mamat Esra. Di na ko mamutrabakan iti kasta. Masaksakita na iti kasta nga ibagbagam. Sa anak amang rabrabak laang, Brian. Aglinipatan, gaputa saan ka nga ay ayatan. Sapay lakuma, tadi na kon riribukan. Jack mo, noon niya tinagbasulakan ka Esra. Kat Jack pulos impagarupa. Amaaramid mo kanyak ti kastoy. Ngamawanan mabalin ko, no di na kon kayat. Kat sapay lang kuma. Tagbalin kan to ang naragsak, iti kastoy nga naramid mo. Daytoy lang ti may baga ka Esra. Saan asyak tinang pasakit kan ka? Iso asapay lang kuma. Tasaan naklang at pinagayayaman. Sige. Agawit ako na. Pasensya kan, Brian. Ngam sikat aglak am iti inaramid kanyak ni John, a best friend mo. Esra iha, apayakas jay ti inaramid mo kini Brian. Maasya nakunay kan ko ana, kaputan na liday unay. Nasakitan iti kasta unay. Naragsakak, mama. Gaputa na ibalos ko kan kuan na ti saam anarignak. Gapo iti panang pasakit kanyak dayjay adyan. Jak kanunungan ti kasjay nga inaramid mo. Saan anasaya at ti agibalas, iha. Kan may sa, awan basol ni Brian kan ka. Inayat na ka itinapod no. Di mo ka dinarik na dayta? Awan bibiyang ko, mama. Tinapatag kanyak,
Kat nakabalas ha. Nakulaapanan ti panunot mo. Sapay la ko mga rod, tawan to ti pagbabawyam iti kastoy nga inaramid mo. Awan to Apolos, mama. Naragsakak. Gapo iti kasjay nga inaramid ko. Anya? Inaramid mo latagayam tinang pasakit ka ni Brian? Wen Bina, kat nakaragragsakak ita. Sigurado ka? Naragsak ka nga oray adda na pasaktam? Saan mo ka di at talagang inayat ni Brian? Saan, Bina? Inaramat ko lang tapno makabalsak. Ngala. Ituloy tan timangan tani. Lumami isamot tan dagiti taraon ta. Naimbag tanadanon ka, iha. Ay, makatawanan tinapalabas. Nakaumayak. Tanda na patan ngay magakan ka. Anya ka di tigagarayo, sir. Umay ko ibaga. Nga awanan ni Brian nga anak ko. Pimusayan. Anya? Kasano ana pasamak dayta? Sir Lito? Sipod winaswas mo ti relasyon nyo. Pinaybayan na ti bagina. Aging ga nakaala itinadagsen na sakit na. Nga isut ga po, ti ipupusay na. Jack impag-arap. Akas tinagbanagan ni Brian. Saan? Itala ama amiris ko tibidot. Ana aramid ko. Aday tati anak ko. Balasan ko. Matmata mo na naimbag. Gaputa da ito, hindi maudi apan nakakita tayo kan kuhanan. Saan tayo na makita pa iti kaanuman? Brian. Pagkawanan na kuma. Diyak impagarupakas to iti pagbanagan ti amin. Pagkawanan na. Gaputa nagsagaba ka. Sikat tinangitas anak iti kurang. Kan sakit tinakam ko iti kayam mo. Ngamjak mat kaya tamatay ka. Pagkawanan na gapo iti naramid ko. Balasan ko. Amo ka napakawan na kan ti anak ko. Gapot amok. No kasano ti kinapugno ti panagayat na kan ka. Inayat na ka itinapuno ti anak ko. Pagkawanan na, Brian. Itala anarik na ti kinapatag mo. Umaikan, friend. Agawitan. Datalaangan tinabati ditoy. Nagawid amin ng dagiti nakipamunpon. Dito'y tapaylaan, friend. Kaya't ko pa'y abantayan titanak day ti Brian. Kasladyak maklon ti pupusay na. Gaputa siyak ti makagapo. No apay anagbanag akas to iti amin. Bakon konsensya ak. Tsaka mo.
No kasano ang malipatak daytoy apasama. Patsak anapakawan na ka ni Brian. Salino man ti ayan na ita. Apay adi ka pa'y lamapan maturog, Ezra iha. Adala man terapi. Bye-bye andak pa lang dito ay, mama. Kaya't ko ti agpanunot. Amok no anya ti pampanunutam. Ngampang nga asim iha. Saan mo kumaunay asidaran ti bagim? Nagbabawyamon ti naramid mo. Manglipat kan, kat mangrugi ka manan. Sa di naman ti ayan ita ni Brian, patsek ang napakawan na kan. Jack maliklikan ang panunutan dagiti pasamak, mama. Ang pilitak ti manglipat. Kat inak tumanin agkid daw iti pamakawan ka ni Sarlito. Gapo iti kasjay ang napasamak. Ala, no day ta ti pakalaganan ti Rignam, mapankanto latta, iya. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, balasan ko. Sir Lito, kayat ko man agkid daw iti pamakawan. Gapo iti napasamak iti anak yo. Aging gangamin ita. Kat makonkonsensya ak. Gapo iti kasjay ang napasamak. Kas nakunak idin balasan ko. Napakawan kan. Manglipat kakit din. Mangrugi ka manan. Kat pagadalam ko man ti kasjay ang napasamak. Kat saan munto ko man nga ulitan ti agibales. Uwan, sir. Ikarik. Saan ko nga ulitan ti kasjay nga inaramid ko? Agyaman unay kada kayo. Ita, ininot ang mailiwliwag ko ti kasjay ang napasamak, Mr. Lonely. Kat nagbalin nga adal kanyak, asaan anasayaat ti agibales. Kat babaan iti tulong dagiti mangipatpatag kanyak, ininot ang makaliplipatak. Kat nagbalbaliwak meten. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Ezra. Ezra pagayam ko, pudno, asaan anasaya at ti agibales. Ang amala, tinapatag itaket na amiris mon tinagbiddutam, ket nagbabawyam. Mangrugi ka manen, ket aramidam ti pagsayaatam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ezra, adi na kayat apadakama ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.